tumi buru tumi nyina so sene den nso no ode acha oba sene kwase nso be fani mu na wasem da bia se ode dom ye na de konkwan gem so da be dom ye de me so nyina se nipa biara a otie oba samre na rade mana koma obetim de age wonsem de wahwe ase na wasem so pagya no de ngidie kofom na wasem so pagya ngidie bio de na bema bu okisusumu na wasem so na ma ngidie nsam pagya bio na wiye no ye nyina atumi abom no adida ene wiye fa bamu kasa udim ni abompai amen 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 the dasipi na me shao anapai me da radia sese onam na dom na homa broso na ode ache yen ye different e fi banyina no ono ana akra yen na ye ni ani daso e wo no awrade mu ye ni ani daso e wo nipam se ye betimi akoye crusade no otepa aba Yesu Kristo adaroma ode akwaba na mbapose baby a ugina baby a wote nyame asemo a be de bra ona no obefra komam na wonso wage na de abo bra awiye brem ne ewei awiye brem ne ewei mesrasa hesa ansampa enam Yesu Kristo so a ye de bra no wonso obetimi asom na ode asem na bobra na me nhira kakra bi na Yesu Kristo ba na mame no nche ensampa bi na menim se ebetimi apagyawo ede wagina yie anopai for Bible na yeni nkomo na no na mebusa se onipa enyinsan onipa nyinsan ya na nam ho a ohu ne single onipa nyinsan na so nam ho a ohu ne single anso no in the ways no why double obewona na fra pagya afa bias se wonyam obonso na osre de me pasa otias yani say according to Corinthians rade ma men kasa asem wonkyerɛ metombo ase akasa kyerɛ me pasa otias ya say etwase nipa bia wasase so de open kwagye amana kra no etwase oye born again awase onya awofoforo nipa bia open kwagye amana kra no awase onya awofoforo me pesa ensema me ka kire wi o taking it serious awofoforo ya de a ehu hia ma nipa bia ti asem ni yewo say ma me no papa anyin se awo ene ya awo a edikan so ma me no papa anyin se ho awo ene ya awo a edikan ene ya honamu awo ti asem ni ene ya honamu awo ene ama mienu ada say wono papa blood ebeye baako ana say wono mama blood ebeye baako ye wo hunamu awo na emu na mpanimfo se oba wo hoi wanse oni a obesane papa oba wo hoi se wanse oni a obesane papa enti ade a shanonso ene se oba nse oni a obesane papa so atemase enti se ade a yanche no nso ne se me pasam me amegina hai me dey example chiro awa edikan no aye so paswa the faces of the father or the faces of the mother abaya bofra ni face what you say the faces of the father ti asemni etimi anasa the body of the family no maame no ada say akwala ne betimi asene maame ebi ana maame no ehososo ye ba wo akwala no na akwala ne hososo ebi ana papa no anim tre na nikosia around ye ba wo abofra na tesa enti honam fam kura no emma
se eja anase ena honam fam no ye wo honam fam awo di adanse se o free family we ye wo honam fam awo enti ye wo bi ho a wusia no a se onim na busua wusia no pe no se busua we di hie ni mama ntro obi se wokọ wantia ye buzia family buzia ne family se wusia buzia nkrofo pe se onim buzia wusia ne hunam nipa bia se ne nana wusia na wo manim se so atiase fine ana ye wo huhumu awo me pese me chesa ni omanum ade kire ye wo huhumu awo Kristo anaso onyankopon ewo foforo ti asebeni enti sadia honam fam wo sa aja ana ena sana huhum fam so no so onyankopon be wo a obeba be se nyame me pese the American what ase obeba be se nyame number 1 obetimi ase no ni suban obese no obese ni suban e pa cha what ase obese ni suban the first is the glory of the man or God and so abaya u face ebio sadia honam fam eja emoja utime ni waja nya moja kro no sana honhom fam ye ni eja no so beye moja kro na honhom a ati eja no mu no abetena wo mu me kansa asem we na wate ase enti so obi ebo mamenka Matthew John chapter 1 verses 13 maybe free 12 verses 12 me mawakan eja kan mame John 1:12 John 1:12 na dodo a woje no o kase mi wa ha dodo a aji Yesu Kristo wona woje ni din no wona woje ni din adie no o ma wontumi sa wonye nyankopon o ma nyankopon ma na tie nyame baye no ho na mepe jemeso amen to aso kan verse 13 emfiri moja de ohonam pe ana de ohonam pe asa de obalema ana de obalema pe nemum efiri nyankopon mu ene wa wo safo enti nipa bia nyame awo no awo sawo no wo se nyame namu nipa bia nyame awo ona so mese nipa bio the face of you, the body of you, the character and the spirit when you cry the same blood shanon so edi adanse se we nyankopon ba se wo kwa yetumi kase nyame ba ana akro enti ya wawo adi kan ani ya wo awo a etosumienu enye de etosumienu ne nadi kan jemeso amen nemu de adi kan ya honam wawo de etosumienu aye honhom wawo ya semeni yi yanko John 3 Yohani asempetram yansa ntiche mu ba kokosi 9 3 verse osisai etifias mos Nikodemo me passa me tra de ketua bi kenkai na onipa bi free Falasifo no ho ni dindi Nikodemo a oye Yudafo pani wo ye Judafo pani ono na oba Yesu nchen oba Yesu Kristo nchen anadwo na obese no se Rabbi yenim se wo free Nyankopon nchen na abasa o kyerɛkyerɛfo yeni ankasa de yenim so free nyame nchen ba se kyerɛkyerɛfo obi ntumi nnyon sankyerɛne a nsankyerɛne a wo yɛ no obi ntumi nyɛ gye se Nyankopon ka no gye nyame ka no verse 3 Yesu wase no se obuase no se nokra me se wo se wa hu obi foforo obi enti aye se ya hu obi foforo a ori ntumi hunu Nyankopon ahenie no ade ba ko amanim ni se awoye a edi kan no amaye hunu nyame ahenie awo a edi kan no amaye hunu nyame ahenie honam fam awo no emani pa hunu Nyankopon ahenie so betimi ahunu nyame ahenie anya mu dan kwa gise
nyankopɔn na nso nyinsa wowo awo to so mienu no ana di nipa konkwagiem obi enhye saa de no nso awo a to so mienu ana ma nipa konkwagiem de edi kan no emfa nipa konkwagiem obi ante asiasa wo se wa awo obi foforo a onyankopɔn ahenie no orentumi hunu to aso kan verse 4 Nicodemus no say o se no say ebe ya den no nipa wanyini nipa manyini obetumi awo no o se okano honam fam o ka honam fam baya den na nipa manyini obetumi awo no okay metumi akome ma me yam bio no wawo me what you say sir yesu ka say verse 5 yesu buase no say no kra me say me say when free so ni hu number 1 ekwaya ya faso wo obi no eyensuom ane honhom okay ana obonso a physically awo no ekwaya faso wo obi sperms ane nsuo what you say sperms ane nsuo moja ane nsuo ane wasi we de enye moja sam okay wajina so amepe amen wasi eyensuo ane honhom ensuo na dia bai honhom okay wasi se won finsuom ane honhom a wo obi a ntumi hyane nyankopɔn onyankopɔn ahenie no ontumi hyɛ yanse saa de no nso ade a master di amahuni se brother enkwagye na meme pe na won so pe no se yamfa physical thing enkom tieni ye enti da bia me busa no se enti nipa ayakɔ ayabai yenya wo foforo yanse saa de no nso se unya wo foforo a woni se wosoro ahenie no unka ho you need to change etwa se onipa bi ayawo na basase we so no wotimi ko hye nyankopɔn yam ama nyame nso nyinsa no ewo no obi anse saa de no nso wasenya de barema pɛ ana de honam pɛ na mo onyankopɔn mu no wo saafo ɛna wabɛkyerɛ ko abafa so a wo no honhom ani nsuo tieniye enti megyina hai mepa wɔso ahenie no mepa heaven akɔ wɔn so pa heaven akɔ meboa fine ada na wasa woyɛ hyɛ no nso mama mfa wo matwam radio asubo hoi the symbol of new birth asubo the symbol of what new birth because siabo wasu a yesie ubone honam fam nipadua no yesie no ne wo fifiri wo honhom fam nipadua mu what you say honam fam nipadua no asubo setre no say woni Kristo bom wawu so ya say woni Yesu Kristo bom wawu enti se do hye nsuo na se a kire se yesie amen na wo fifiri wo ankofo from awo Kristo Yesu mu righteous life enti Corinthians ebe kasembi 2 Corinthians chapter 5 verses 7 o krasembi ane da pa wase enti se obi wo Kristo Yesu mu a wa say the city tienio o kan straight wase yeinti so obi wo Yesu Kristo mu a na oye na waye abode dia ban foforo me pa cho tienio wase enti se obi wo Kristo mu a wanka se obi ba Kristo mu a eso se obi abam ana so se obi wom difference wom okay me bam enemy wom difference wom okay me pesa me tombo asro na me tse wade na wote ase okay se obi wo Kristo Yesu mu a na sa na watro no sa pepepe se obi wo Kristo Yesu mu a okay sa nipa no wabaya bode foforo na na bode foforo yemu no onye nipa okay you become sent tell you obabaya sent ohutini enti ni omadada unya free wo papa wo yam ewiase dada mu because one man no papa wo to wiase a bone ahye mumam so what you say ewiase adwamama wom okay ewiase akrono wom ewiase awudie wom ewiase abonsam edi mu hene okay ehona man no papa wo to ye enti sa honam su ene sa honam abrabo no fa nipa dada mu
ana onyankopa nyinsa wo what ya say tenio wakowura masaboni no ewo nsuom ana ya pagyaw ana sese woba nyame nyinsa wo tiasemni enti so bi wo Yesu Kristo mu ana so onyankopa ni paduam ne kra mu wo woni yafuru mu a wabe ya body foforo tia hayo sani pale ba ya body foforo a yentime fanta dam enkova no what ya say enti yamfa no say amra wo ma ya body foforo no ono nsa okay no obodwaman no obokro no so obaya body foforo a yamfa body dada no ni o man kasam bio okay efiri say yesie no so what ma say efiri say yesie body dada biara yesie no yansa sa de no so okay o se so bi wo Kristo Yesu mu a na oye wabe ya abode foforo abaya body foforo anioma dada wiase su jemeso amen wiase abrabo wiase de ye so what I say suban fini suban tantan ni nyina atwam okay because ya mama ntra wade bi me tira wade tietia okay me wa Ghana ha Ghana ameti asro mra president of Ghana atintimama Ghana for you diso the law of government in Ghana no or constitution wuru Ghana no only Ghana alone me ba what I say fine ana yawo emra sabi America for emra there is a difference between the laws of Americans and the law of Ghanaians enti ontimi kwama wonya free ha na nya kodro America pa wonya ni pafoforo wa America what I say Ghanaian law no asabi young Ghana for mrani bi kula ne say men kan say obi etime ne nam rough edidi no ato akone no aye di okoba ye nya no hwe no what I say obi timi ye overtaking faka ho okaka oso na wo anya bi what I say marano Ghana marano wonya sanu na asu di ko ru America you be in trouble me pasa obi a wotie me ntie ne ye enti se wonya free Ghana ekopie America se wom wa be ni pafoforo America ho no ye say ye di people na tena ho won go hospital with that people what you say your green card and so many peoples untimi nya adwuma nya with that people so what you say sana Germany tie se me trawa de o Ghana ha de wonya ba wura mu a atran kwa untimi compete su kotu galam say with that people so all Ghana said yes tie oba ko na nkwase dem ni atwitwa na no e China ni su no nkura people that is Ghana ya mera no person ni musa obi ho a wo twamu people but if you go to Germany Italy Belgium Holland you be shout and you guys say me wa Ghana na me nkura people bia na me de pie and my country Germany me people smart to akone you be in trouble so what I say and the Christianity no there is a difference between Christianity and this world you can dress anyhow that is the method of the world that is the method of the world you can fornicate that is the method of the world you can thief you can steal that is the method of the world that is the method of the world we are said the crowd for sure be die bia no wonam so wotumi jessica draw and also sikaba what I say but that method you find wura Kristo mu the person be anti asem ni so nya ba Yesu Kristo mu a there is a barrier there is a wall there is a blockage but what I say when you wura mu pa ya to barrier Jemeso amen. Eya uso. Ana yehia.
wonya ba Yesu Kristo mu pa oba ya de abode foforo anyama dada no akwa na fa so dress wo wiase no yemfa ma Kristo mu mutiani ye wosi Ghana otimi di t-shirt ese only t-shirt emu ha etimi se efiri kuma se konkran akone nam nkran otiase esa bakwa basini kosunyane na anu awokọ or they say mampo only singlet ene hyewo that system no you can't be found for Russia the patriots say and tell you if you go to Russia almost yes share who free you take us from just say what do different world what do omafo from the patriots say a whole danko Ghana has no talk Ghana has no talk just here snow and talk awaba bakura na December na no kura sawo ne obi ahuhuro bre so what say nti so ya yesem say me kotra Canada na me am say tell what na me dia nantish no mu a yamra na stroke kwacho yamra no freeze me patro so what say nti there is a difference in Christianity so what ba wadem po say woni Kristo ba nante dia and funny person ma Kristo sumu no anadwuma into the dressing of Christian uncle your dress it is a saint I was saying tade hye no a decency we are see a different mananka some trouble there is a difference between civilian and police what I say there is a difference between civilian and what police person ashen atade onya kwa adwuma mu a ona so ne civilian bio o shatade blue black na say black no no de na chashe enti some your person ni na me say sad de me ntime no so de a na me get ready to serve na me get ready to serve man say me call customs office yani akọ ne civilians ye wura ho na ya bedam obi o ya custom ni bia se a light green be what I say and from the blue and on badge bo ha and a chese no it will appear about what you say way waka workers no about what I say and to so say what say asma make no Ghana frontier ye what say what person join Christianity you need to ask the dressing of Christianity you need to ask what I say you can't dress anyhow say what ba sorry memum nyamesom yakomam what you make as a procedure yakomam you can't tell me say procedure yakomam aya gene ne yakoma atare shaka ho and crown na bomb maso no and you identify say papa we procedure at the same time I saw on the card ni do bone koko the number bosso so what I say me pesa obi a wo tie no ontie ni heaven kro no easy to go but one say about so what do hurry and so now one come me pesa what I say one say about so what do hurry and so now one come yasemini but trust in masese if you go to Confaneche nurse ni bi o your midwife front tade midwife the woman tade and your nurses and your ward assistant all as here so doctor piano aba with them different and ya so ya go hono ye hu what you say ye hu the kura to no then you free ya dia wa ko wo anso ye hu differences wom ana ya ko ho no you show them different in don't kase me nurse ye pe because atade a hye no ni bi na show yare ni ntimi kase me no ward assistant ye pe atade a hye no ni bi na show so ya say in Christianity no elsana me person me tell wade o was so obi wo Yesu Kristo mu a
Obaya body foforo. Hwe nuoma dada ni nyina atwam. Obaya body foforo. And your madam the shefi a chum. Oboya na what was one. Come to me from a reckless sumu. Because God's spirit are allowed to do that. So God's spirit see. So you're free showing who and you be and to nipa bia what ben onye wo from and the true water and God what spirit the spirit of God he give you new birth so what I say and he say won control the menamo he is the controller the person say what here one about how to dress because what was so nyoma bi bechew e so abofo no obi ato hu ho abofo wo so no obi ato hu ho obi anya adaje ntratre na ni atimi abofo wo so no obi anu otatuntu no ho abofo wo so the person kasam kire wo abofo wo so no chain na obi anan so what I say enti won konkro no ofo so nyoma bi no da bechew how to dress yan kenka Isaiah chapter 6 me pese yakasem bi ho Isaiah odifa Isaiah etrensia so abofo bi ani nyame be yini ho adi adi akire Isaiah oye nipa so abofo Isaiah chapter 6 verses 1 down to 8 klebra was it afia ohire Isaiah ewu ye no hura urade so ti edwa ekron so wamaso natade mu ano natade emu ano no keka no ata nyame no natade mu ano keka nyame no obi anti ayo dia wo no jama so amen nyame nsamini on sakamo nyame nsa puskala kan no nyame ye trasa wo se natade mu ano asoda na wotimi no natade mu ya no aye homa ai ano odi o ba cha what say okay asoda na wotimi no natade mu ya no aye homa nyame no nti yan se fra bofo no so okay akwa ofaso esiesie no ho o se sai verse 2 kenkai o se Seraphim jinajina na Seraphim aya bofo o jinajina no so o won taban sie na ntaba ne 6 o de mienu kata wonanim sadi abaya enipa hu nanim dua enti atam so yana obi to say Arab countries no oh okay Arab countries no serious obi serious oh you serious kata nanim dua Ghana hakura no me say minim kura minim Ahmadiyya schools oh okay Ahmadiyya schools so ko ha na shanka danke tuana ko school no ya bodu ko kata yanim say eni anim round no kwa ya de show masi o ya de show masi ti asemni o so wode na daba mienu akata nanim ani wode mienu so ya de bai kata won hu sun teta ho o mo to hu ho o mo de ntabana kofo o mo na ho se de baya wode say Isaiah hu o mo na ntu hu o mo sere okay sabafo so amen amen the sabafo na address sa no what I say ana oba Corinthians chapter 11 verse 2 no oh, okay. What kind of bar was say a bar empire on katani so abofo nti what can say what I say so abofo crowd in ntaba katana ni okay because obe shy Isaiah and was so you ban so so what for them so empire katawtiri so so abofo nti respect her okay respect them good what I say we shall for them kura ni pa enipa be shifoke divert ni ma o nipa be shipapa papa mitimi tese na ma hade tiasem yo wose so be wo Yesu Kristo mu a ehona me gina na wa be ya body ade aban foforo abaya body foforo eni o ma dada ni nyina ya de aban cham o se hwe ni o ma nyina ya foforo enti me pasha wa o tese na busa ho se ho abanu Uda siya mami tabu ya ni kojo mensa badia ane ya wonkan kwa jia ho na so ya nyanko po abapa adia I was so dressing very well because me see Jesus Christ the Son of God me dressing
Bible say na atade na nim pamoye atade no fi su be hifom bia ni wa Jesus na ye di na chi no hua na ja short ase cause eja no Isaiah say na atade mu anu ya sori fie ma ena Jesus nso ba ya no na ni koto dwemu ho na wan se bossa short on nam krom wan se skinny no the dressing is a decency and the dressing no Jesus a dressing is very neat me person obi a wotie me na tie ne yie me hwa na Christopher the life of churches are when me kra wo Pentecost is the first now can you know na lead Pentecostal can you know Pentecost na lead Pentecostal but now Pentecost leading fornication they leading dirty dressing because apostle you know say Paul now a class and Mamodu kunu oni nimdie what you say I am lawa na anona Paul be catch guarantee for say oh guarantee for onne why na dan imagine sa mo wa de urade Yesu Kristo simoni matre perfect what you say na anipa ne bo mo senu mu ma no ana wa nyankopon tasemini ana me trasia na me raho we are the church of Assemblies of God na me raho biblia kama what can you say about say Presbyterian I say Presbyterian I say Methodist the same thing okay kasa say o me say I didn't tell kasa abranti am say are you a Christian me say oba wan so ni a wo so oja me ba ta what say ana yesu ya ma me say Christianity ya ma no ana ya papa ni nyankopon and I say papa na Awurade Yesu we am man kan say so what I say the dressing of that man that father jema so amen oba do some sister oba tram say Christopher no Christian oba na friend Christian what the atade a yenra and what ya pam de ahya no me pesa na pai baby a wugina baby a wote me bisa o say onyame na awo ana so da se nipa ba wona ye nipa ma nyina ba ko bu nsam gem wona da se ye nipa ma no they are going to hell aje wona o ye nyankopon ma what you say tenie o nyankopon ba bia no o da di o papa yo tenene what you say ye hu papa yo wonu mu ye hu tenene wonu mu ye hu nukuradie wonu mu ye hu gidie wonu mu ye hu odo wonu mu jo abama bie o de say Ephesians 5:8-14 Ephesians chapter 5 verse 8-14 na yanka sem bi ho ya na tobiri bi ho me see let us preach the gospel yanka sama ya no kore what be Ephesians 5 verse number 8 8-14 esumni han wasi esumni han na akane no kunta hayo wakasa akane na emra wo maame no papa wo wo to wiasim jema so amen amen ana say wo free wiasim aba Kristo mu enti wiasim yesum wo jema so amen amen e wiasim ya yabai esum okay tai wasi akane no na mu yesum na afedie mo ye han Awurade mu mo nante se han ma wasi nante se han ba efri se ti asem ni yo wasi efri se han aba dadi e wo papa ni tri han ba obi enti hayi han ba obi han awu obi onyankopon awu obi a Yesu Kristo ni nuamo okay wo dadi wo papa yo ni tenene ni nukura nyina mu na mo so so Awurade ni but na mo so de so Awurade nyankopon ni yie nhwe me person obi a wotie me na no ontie ase jeme so amen to so kan verse 11 na mo nyo esum nyuma enso aba ni bi obi antie hayi na so nya ba Yesu Kristo mu a ye wo sum nyuma asan sum nyuma no enfa bapa okay emre nipa enfa bapa eson krampan what you say okay eson krampan aduaba na wo se so no enkrampa agiafa enu yesuma de okay enti so nya ba Yesu Kristo ba there is no need say sum nyuma wo ye bi
ye ka sum nyuma bi ni wi hye ansanom e sum nyuma aya honam fama de o se me di ka tro se awo di kan ya wo to wiase pa anu awo edi kan ya wo to fa hen de wiase okay jeme so amen amen ala bible say wiase ni na kono ya de ba etwam obi enti ayi ala bible na ba proof say esum ejira ma wiase okay obi enti ayi yo ya wo awo to so mienu awo di kan ni suba bi ani adwamamo Galatians 5:19 down to 21 honam nyuma no okay what I say anu ye sum nioma de sum produce no okay ala o se da bi se sei wo pese nyankopa wo foforo enti ensuo ne hohom ana nyamade wo jama so amen amen ensuo ene hohom ana nyamade wo ala Paul simen kanto se so nya ba Yesu Kristo mu a ba ya bode foforo okay anu amadada na wo wi ase tantan no na wo ya no yemfa ma sa wi ase foforo no okay what I say yemfa ma sa wi ase foforo no mutie ni ye anya wa gen say wi ase dada no esu ana ade ba wi ase foforo no na mo nwe esum nyuma enso aba ni bi jeme so amen amen o wi ana wo sa ka tire wo say enye sum nyuma enso aba ni bi na mo munyi ho aten na mom ye de ye yi ho aten firi say efisa no ma ahinta no me tama de o ye suban eyi na ten ye dressing eyi na ten ye kasa eyi na ten ye lifestyle eyi na ten mama nche wa de say so what the chalk we say bidie o botto baako na the chalk baako tumu okay jeme so amen amen what ka fra chalk da so ye chalk bidie ne betimi ya chalk no ho enso ntimi paper white ne da dabi say awura chalk no dia dabi chalk da so ye chalk what I say and the chalk no you bidie na tell say ono ye white ana bidie no so afiri ni mu ebe si na chi ya black what am I saying pa and to say me nya ba ya Yesu Kristo chi di nia de wi ase ya no esuma ya no me nya bi na mo mabrabo me suba me ne ye eyi ho atan anu na so be hu obo say eh na ara wonko na apaso atere say ye Kristo ni era na atere hu say wa fa Kristo ye so abobo na so fa wi ase abobo me ni fa Yesu ba me boa aha no wo so fa wi ase ade abai me ni timi nja me die mu ma fa wo de what am I say jo ba na hosi kenkai na mo nwe esum nyuma enso aba ni enso aba ni bi na mo munyi na o ye nyi ho aten efiri say no ma ahinta no nyoma ahinta no aye aniwu se obodi mpo tesemini nyoma wo hinta ya no aniwu so obodi wo yenya nyankopon wo ye foforo mu yeni awrade wo ye foforo no aniwu se bia so focus ye wo agina ho Ghana Kumasi atiase de on team de na de onimi no metri akase obi ho a wo hu me da fine but kakra bi what I say fine obi aso so focus we preach na for obaba bia ba na so for we ane ma body na God that Guinness burukutu adonko so what I say ena sisu aye papa bi yi me bu so say odi ade na be si ho ya zemo papa yi wọ́n sọ bí bá sọ sísè akásá na fẹ́ kura hwan ni ẹ̀yìn ni. ne mẹja nsa no mu. sọ yà sẹ na sábà aburu ntua nsa ẹ na mi kura mẹja no mu masa maame ntoa so asọfọ kura na ẹji gu mu na yẹ nsọrọ ma. asẹmaba. wọ́n ti àṣẹ afẹ yẹ pọ̀ọ́yà bíi ebi a ne to ẹ̀kyẹ̀ nkọ́ fìyẹ mienu ẹ na mi nsa de da so yi. na me de ne kɔ wɔn nso nsa da me kɔm enipa gyina wɔn nam efefe na no ɔsɛ ɛyi sɔfo ahwe ase anaasɛ ogusu di sɔfo wɔte aseɛ ɛnneɛma wɔ hinta yɛ no ɔfɛ obi ba wi bɛsi ɔba ayɛ bi bɔ ma no wɔte bɛ sɛbɛn ase ɛnneɛma wɔ hinta yɛ no ɛni wo kura sɛ ɔbɔbɔ di wo yɛ mu
ɛyɛ duty sɛ yɛboa wɔn a wɔwi asene sɛ ɛhɔ yɛ sum okay nti wɔmpere mmra ha no mu nti sɛ obi a wɔsum ɛwɔ sɛ suban akura no abrabɔ a wɔbɔ no ɛnoa bi na wo a wo so wahuru ha yɛ bɔ a wɔnyu ni da what I say ɛno nti na sɛ nipa bebree asɔre kora yɛ ɔmɔden no ampa wo because ɔno mɛfa sɛ ɔyɛ connection man ɔkɔgye no abɛtwa no ɔde bi ato so okay ana meso sɔfoɔ meso makɔtɔ di no ankore ana mede yɛka ne sɛ mede ink nnuro ahyehyɛ ase ana wei ayɛ green na wei ayɛ black ana wei nso ayɛ blue ana mato wei din dadeɛ bi twa dadeɛ mu wei nso yɛ bayifoɔ ntu wate ase wei nso yɛ follow me boy wate aseɛ te asɛm no yo ana mede 1 bottle agye 5 million aberekora di no ankora no kora hu 5 million connection pastor what I say at the same time me fa manfo yere no me ne mayo ageda me sa no moja me sa som bosom enti so hwe sa no ma we sa was no se say na Christ som te dia menko what I say anam person te say enti sa eni pa di person ko mu wuram so won so ba yi wo mapie e pa ta what I say so ba no ne ya daddy enti na Kristo kan Matthew kasem bi Matthew chapter 7 verse 15 down to 21 yen hwe ho okay pasa me de ho betu okay Matthew asempa Matthew 7 15 verse number 15 me pasa wa wotie me de tie ni ye ka kra bi eto biri bi a o kan se ya bonsa nipa dwene kekabom wase nhwe sopa okay nhwe sopa me pasa obi a wotie bi entie ne wase sai nhwe sopa kenkai na mo hwe atrofo no adifo atrofo onam nyante wuma mu ba mo nkyɛn obi a ha no so wase onam nyante wuma mu ababa ya nkyɛn na wo mu die wɔyɛ mpataku adufuru pɛfo wɔyɛ mpataku adufuru pɛfo wɔna ba na kyɛ sɛ ɛnyɛ body no na mom ina yɛyɛ sɛ body no show sɛ wɔyɛ sɔfo but ina ne kyerɛ sɛ wɔyɛ evil okay saa na ɛwɔ asɔfoɔ no bi teɛ saa na difoɔ no bi te saa na asɛmpakafoɔ bi te ɔbɛgyina abɔnte apirikyi wɔ pɔw ano ɔkɔwe nhyɛ wate aseɛ wɔda so yɛ wiase ba o but ɔpɛ so ɔpirifo no ho so ɔyɛ han ba wate aseɛ ɛna han ba nso na ba a wosoɔ no ɛne yɛde kyɛke wo suban ɔne yɛ wabrabɔ ɛne yɛde kyɛke nyɛ asɔre korɔ you can go to church and so now you're sumba what's the matter what's he saying verse number 16 wanaba na mudi behu won and what can what's wanaba na mudi behu won otete bobe nkasa so otete bobe nkasa so anase otete brodoma wo ankrante so ti asem no what's dia paso abapa okay na dia bone aso ababone na dia biara na bone mo de ba area ba mudi behu won that is the Bible me pese uhunu ni oma bi enti se okọ asore na se onye kristonia so obi ka se onye kristonia amana haw na emom kofie na ko check usuban sensible fata Christ dia ani okọ anu akọka chense minia o ka se menye kristo ni minyini cause me koya me ko we me hunu me bibia se kristo including my spirit nti so ka se mense kristo a minyini nti man ka sa se me biu what I say na ya ka se hwa na ye kristo ni wo aso dem nso a ampantam pagya wonsa kofie na ko zame ho wote me so amepe amen me pese me kan sei na haw obi apagya ni say ya gini say obi ko asore nto e kristo ni no anu ma ko park so nyina na e footballer okay ebi ya ba hard fo me mi gira hoyi me ko tra park so nto se mbobo e fi se wo me jama e ba do me na ho na mbo ma obi dia ya nche mo kura me nche bida me nimbo
what I say so obi atwe obi da me ntwi obi ada yan temo kura me nimbo ena me gira hoyi say etu mirika firi ha akoka kuro from market num ajama metre kwa mbatre minim ye what I say na mo say nkasa be 5 hours I am adwuma okay so what I say I am adwuma enti me pese woti nyama bi ase anyi o ma akopa kisu nya na footballers until you can go to church and you know nyankopon ma ho na wonye nya ofofo God spirit na me nyi say wonwo let us am kwaje anso ade abai about you are wasting your time until the show anapai pray say we benya ofofo pray you bet me akobo wo so wonsuom anso na won sakrai okay the part what you say you bet me akobo wo so wonsuom anso na won sakrai Michelle, look at yourself. Examine your life first. And tonight you show about me consume nyama no. And when I'm person there, what in your maybe say. Colossians in so Kasimbi. Okay. Yes, Colossians chapter 3 verse 8 down to 10. Yes, Colossians. Colossians 3 verse number 8. Esufufro. What's it esufufro? Na afi mu de. Obi ante hayo. Was na afi mu de. Munyi abufuo. Number 1. Obi a opase ye hunu se wo nyankopon ba no ye bufuo to aso kai kokobone bone pe abususam ni aniwusam nyina mfiri mu anum jemeso amen se gina hoyi me se na nadwoma ya mbone na ma franto nyama kobiri atape me de bodua aye bususam okay what you say aye bususam me tell one ma atani pa me dina tem dinu ma amana papa atem ko papa so what you say aye nsem hu me bu atemi afuno ama trese me nyano kra me de se ka da won ye ka me fra udifo enti examo ho na sese sa suban we enesun tim por se so be banya Kristo obeye abode foforo wo so nya su foforo okay I was say when you buy a body foforo I was so nya esudi abai foforo and the world busa who say anaso kokra new character new behavior are you a saint to God that is the word me ka Roman father bi no ya sorry and was say the mind server I mistake wa bonusum boom oi we are no butu ye no sra boniface o sa to aso what you say mama nka sem kiro so we do akoma chia oh we be komo ba kodagie we do akoma chia we be komo yira kodagie we do akoma chia akoma we you kontompo ni sre bibia we dadafo okay akoma wo nyame nim dia wabufuom nyame when me dey wabufuom ni bufu Sodom and Gomorrah ebesim na asase na say ene won ka tire ni pose e ma bufu nu okay what you say enti me pose la pai se we dira wa wo dware ya wo kwa sori woni obi ya aka enso wo kwa sori obi ayo wade bi 3 weeks ni da so show mu enso me ka tire nyame aseme be kana so dem enwura mu because obi was some declaration until one I am until Yamia 7 no bow back off him. What am I saying? I say, also say, what Gary? Yeah, why would you dance as any dog or down pro? And I did so a no cotton. Oh, matter this. We are assemblies of God in your court. You can say, sing a bite. What do I check it? The person no real. Shatadi what to swallow beshi. The one pabua who begin us. Atadian in Trauco to be. What I say, top of the ass on Unufu to tell. And to why then I casatro. When I don't hold cotton. So pass for an abefia or dress or the numcrum. Or Toman in a grabonte. And Fanny Blow, a train class is some. At first, I will assume for them. At first, still, what that's why I want them. Kristo nyawo okay what you say bama woni bama bi twempra wo konachi aso ko makuo me person bobo so kire wo
what I say we are seeing your dim bonum and one idea sorry and to could be able to be any apamo we ball one ya what's out throw your true okay come on for tribum I am not in what I shall know no father for when you was man no at all I know what you the person comes and be throw into what transit check it nebusa was and so when you go on my rock nebusa we came out down to the point say we need sympathy we need dog as I say why are your man who say you need before when you bring your uncle why say you know what the answer on a mother why say when you're about what the answer on a bada the person they were bamu me person we who when your uncle power or daddy or papa your twin verse 9 because muni dia tron church mo ho onso wasabaka was eni atron chira ho muni onipa dada ore sai wona da kono mu no yitokone okay na mo nche onipa foforo a wo ye no foforo nimdiam dia obono dia obono foforo no suban so temio nipa me pose sa wotindu o babiase enalo pai me pose obadwem ma bia otie me no entie ne yie you are ready to church you are prepare yourself to church what I say and cause sorry so you motro doni o me mama sister ebi am no kasa we bayfo ebi kura baye huhum tumu unya wo foforo enyeye unya wo foforo enyeye because what does ni sumu ade nanam what does ni satan nanam what I say ko report ma sofo na ka tense sofo ma bayfo bo am na huhum ni ntumfiri mi that's it so sofo ni ntimi a sofo no lead ma won ko sofo foforo na sofo no obetimi no cast that demons na ma okay what I say bama wo so nya oba won ne tie ho ade e gamamo wo ya wo kojem mutimi nya nyankopon ba ma ne nyeye koresia wo tua e kwa entutu so dudu a wo tua e kwa what I say ni nyina ya kwa wo bragu wo ba sa wo yakobo nsam jem don't waste your time brother you need to change you need to change you need to thank Jesus Christ asampa na make tro na no asampa na make tro na hwa eto bibia ho wo kasa se obi kire obi eh so fo wi anso mense mo kana na oden dodo o so ogum me gum enye this is the truth when no correct because awradena ye di na tino awradena ye di na tino when you descend God when a God of justice what I say when you setting in sayem nyankopon okay when a God of justice me person bia hu ni sa wakati Adam said you abane mfa nse nka adado nsa beka obewu nti sa Adam de nsa koka no ba pache wenye okay wakati o say mfa nse nka enipa bia baka say wo kan de nanso oba no no wo kan de nanso oba no no akwala ne to so ye pepa ye ntwa nyame de obetwa san ye ka awurade se nsa ni fatu sinte bia ya bai on ka say pepa wo sitwa nti awurade de obetwa so ta se nti man kan kura nchewa ma how if Judas Iscariot were among of disciples Judas Iscariot yesu yini firimu a what dey say na ka say me prophet me apostle me evangelist me so me na me tonje me de bonne na shade sure maybe I ma huno enti me na ma me very careful Romans 13 nso ba kasem bi 13:11 down to 14 ono so be din komo kakra bi atro Romans 13 verse number 11 to 14 wasi Kristo dana ben etifi asem obi antie bi wasi Kristo dana aben na yeyi mom ifiri say yenim bre no sa don a mufri na musore nu anya adu kan bio na afi me pese ye nkwaje aben na ban echina bra ye bedane gidifo no verse 12 anajo akonanim adechia ben nti moma yenyi sumu nyuma ahona na da no o se adechia akonanim adechia aben what you say o se adechia ade aben
na anadwo akonanim na anadwo nso akonanim nti moma yenyi sum mu nnwuma ngu yenyi akode yense han akode moma yenante fefe na okay verse 11 down to 11 to 14 I may do verse 13 but na yen no say na yen mom efisa yenim bra no se adon a mufri enam sori ya no anya adu na afa yen nkwaje aban what you say atene bra yadane agidifo no bra yadane agidifo no yen nkwaje na ban eten no okay aban mo eten mra wo dane agididi no adechaben moma yenyi sum mu nnwuma enti moma yenyi sum mu nnwuma no anu na yensa han akode moma yenante fefe yensa han dia ban akode na wa Ephesians chapter 6 verse 10 down to 17 no okay obatraw han akode wasi yensa nyankopɔ akode ni nyina na yetimi agyina mbrebɔne mu ana ɔbɔnefo na ɛda adiasie na sɛ mo hwɛ wiam nyina fa no kore aba wase han akode no no I say always ugyina no kurem fa no kore ba wasene okay shetene ne nkatabo twetietwa no no kana na circumcision better na aya komam twetietwa so what am say fatene ne nkatabo na kura gidi atam na sasumdwe ho asempa wa woda so na fa nkwaje dade ata shouti te hayo na kura huhum nkranta ani nyankopɔ asem tasemni na bompa ye da okay Ephesians me pasa obi a wote to asokai verse number 13 moma yenante fefe said e fata awia anya agobone ni nsaburo mu hallelujah anya agobone ani nsaburo mu enya adwamamo ni nya adwamamo ani akohwibram enya okun ni nitan na emom mo nhwe awurade Yesu Kristo no Bible na me dese Jamwa modi si aba study awurade Yesu Kristo ye yan study no day and night me pese quotation mi kotu no onso kan John Pobra Romans chapter 12 9 to 21 Romans chapter 12 verse number 9 atifi asemo si onuado osemo manya atwumfra odom mo manya atwumfra odom so wanya ba Yesu Kristo mu wanya ba wo abanya wo foforo na dia emanya atwum emfra odom ye kanya atwuma nya atwum mama nkyira wade nya atwum ma ya me ho wisi sem ye Kristo ni enso me ye gamanfo na ma bagina wa ye worship nyina enso me fa kire wa na makono nsa what I say me so make me say me preach me preach me ni person enso me anka say asem na me kan me ni so nemfa okay what I say me preach say dwama monje enso me yire me nya no ho ade okay ose manya atom emfra odom mayi me ho akire madam for say me dono enso na ne ho asem hyebe mu me pa what I say mayi me ho say Daniel so na ogira hoyi me dono pa enso dana ni ara me kana kira asem ni anya atom ente Paul say so obey nyankopon ba otufo manya atwumfra odom munchiri bone ose ade echi chi ade we hie ose chi okani dwam ade a wose chiri kura what I say enko kan hwe wose chi okay aya poison aya wudro what I say wose chiri dia ban bone die chi bone dia wose chi wajima so me pa amen wose bone ya dia ban chiri wose chiri bone bo mata papa hu chiri bone is talking about the Satan and Satan no munsha and pana kwan faso anene to kese what you say amana advice so wose chiri bone jema so amen na se bata urade ho fama urade ho ani urade nanto yie what you say me credit wa Canada
eniyoma bebre na abehu wa America eniyoma bebre na abehu wa Germany eniyoma bebre na abehu wa Amsterdam eniyoma bebre na abehu wa Stuttgart eniyoma bebre na abehu wa what is Hamburg eniyoma bebre na abehu me futua me de ma won say hwade ya bo modern say obekiri bonan kiri eli panyira de bone wo de bata papa ho bata wade ho tasemani me ni panka so ya tete kwa me ni panka so agimi me ni nka say oh ho verse number 10 man nka say me tro okay me start ya me preach ya me bo ma dwem pose de obi ye me nya bi I want to tell the truth because Proverbs said men turn okore mamenton what you say say me turn okore na mamenton ana me trans busa me ho say ada na me de be turn okore what you say yem fa sika turn okore okay ada na metimi de turn okore se metimi ya turn okore je se me de me kra enyina madwe nyina what you say me de makoma nyina madwe nyina me kra ana ma hoten me de kosesa no kore me de no ba mawurade me de ba dawurade na wurade nso de no kora wone ho konkro no nso ayade ya amame yo na se me nyanya no kora to ni se wom ni se na man to fisa no na me nkwa what you say me kra ntime nyame nkwa ma ho odi ntime nyame nkwa what you say me ni padua ntime nyame nkwa ba se me nya no kora to na me de se me kra ma ho odi what you say ma dwi nyina okay the pastor so what you say madwe nyina abamame what they say abamame nyang dankwa ento wase tono kore enton the person be eti ehwo na se tono kore enton the mistake say me sala no kore be gira wa ade na fita makara be sina afana wiase eni ba apa nkwaje no ewu se kwase wu ya no kwafo me se na no tepa me pon enso me pon me se dabida sofo prichima de nche na na no fia da kura de o ka so pon me se srawo o pon abayi ya jeme so amen me pese obi a wutie ma no pai me srawo man kura nya duane ma di no kura